Nongeye kubasuhuza rero inshuti za Formula One, aho muri hose rero dukomereze kwizera ko mumeze neza, abatameze neza nabo ni ukwihangana nta kundi. Uyu munsi rero turavuga kuri Formula One Grand Prix igiye kubera muri Amerika, muri leta ya Florida mu gace bita Miami, bayita Miami Grand Prix. Iyi rero akaba ariyo resi ya gatanu y'iyi sezo. Ubushize bari aho bita Azerbaijan, ntabwo twagize amahirwe yo kuba twavuga rezilita zaho, ariko mbere twari twavuze ku bijyanye nyine na gahunda ya sprint nshyashya yari ihari. Nyuma yaho rezilita ndumva tutaraziciyemo fresh, niyo mpamvu nagira ngo mbere y'uko twinjira muri iyi gahunda ya Miami Grand Prix igiye kubera muri Amerika, tubanze turebe uko muri Azerbaijan Baku ukuntu byagenze. Nta kundi rero dore ni uko nguko resi umuntu wayitwaye yabayeho bita Sergio Perez, bakunze kwita Chico, akurikirwa na mugenzi we wa stili wa Oracle Red Bull Max Verstappen, ndetse ku mwanya wa gatatu kera kabaye Charles Leclerc yongeye kubona kandi ga podium. Ku mwanya wa kane haje kuza Alonso, ku wa gatanu Sainz wa Ferrari, ku mwanya wa gatandatu haza Lewis Hamilton wa Mercedes Benz, ku mwanya wa karindwi haza Lance Stroll wa Aston Martin, naho George Russell wa Benz aza ari wa munani. Ku mwanya wa cyenda Lando Norris wa McLaren, Tsunoda uyu muyapani utwarira Alpha Tauri nawe niwe waje afunga imyanya 10 ya mbere, ariyo myanya baha amanota gusa. Nyuma y'iyo resi rero byaje kurangira Max Verstappen n'uyoboye ubu ngubu urutonde rw'agateganyo. Max Verstappen ayoboye afite amanota 93, akurikiwe na mugenzi we Perez wa 87, Sergio Alonso afite 60, Lewis Hamilton wa Benz afite 48, niwe wa kane. Hagati hakurikiraho abashoferi babiri ba Ferrari ari we Sainz ndetse na Charles Leclerc, bose bafite 38 na 28. George Russell wa Benz ahita yongera wa Mercedes ahita yongera abakurikira afite 28, nawe Lance Stroll wa Aston Martin afite 27, Lando Norris wa McLaren 10, naho uwo bita Hülkenberg umudage utwara hasi afite amanota 8. Okay, ndumva ari ibyo rero muri rusange twavuga. Reka twigarukire muri Miami Grand Prix. Miami Grand Prix ni Grand Prix igiye kuba ku itariki 7, azaba ari ku cyumweru gusa. Kwa gatandatu nk'uko bisanzwe saa 3 nijoro haraba qualifying, bareba ukuntu bagomba gutangira bari ku cyo bita grid. Nizeye ko grid ibyo maze kubimenya. Grid ni uburyo batangira ku cyumweru bahagaze mu muhanda mbere yuko bagenda. Iyi qualification iyi qualifying igira inyungu yuko iyo wayitwayemo neza kurusha abandi no utangira uri imbere, kandi utangiye uri imbere biba bivuze ko nyine ntago uri bugenda uhura n'ibibazo by'abantu bakwitambika, ko nta muntu uraburi imbere, kandi nyine urabona barushaho metero zigera kuri 7. So qualifying nyine ni uko nguko bigenda. Ziraba kuri wa gatandatu. Ku cyumweru hazaba Grand Prix race nyirizina. Kwa gatanu ejo hashize ubundi gukora iki kiganiro ngende kwa gatandatu mu gitondo. Kwa gatanu habaye icyo bita ama practice byarangiye bigaragara yuko Mercedes abashoferi bayo babiri George Russell na Lewis Hamilton nibo bari bazibayemo abambere gusa. Nyine practice ntacyo ziba zimaze. Ikintu kiba gifite agaciro cyane ni qualifying, kuko nigena uko muzinjira muri race mohagaze. Qualifying rero ni kuri wa gatandatu saa 3, na race nayo izaba ku cyumweru saa 3 z'ijoro. Ni amasaha meza, nta na match nyinshi za soka ziba zirimo, ku buryo abantu nyine bafana b'uyu mukino wa Formula One mu Rwanda mwazawureba kabisa. Miami rero ikintu wamenyaho nuko ni imwe muri Grand Prix nziza ibera muri Amerika. Buriya muri Amerika ni ahantu bazi ibintu byo gutegura. Ni ku kazuba, haba hari weather nziza, akazuba ariko kadashyushye, harimo akantu k'akayaga. Ubu ngubu hano iwacu aba ari saa 3, ariko iwabo izatangira ari saa 10 muri Amerika. Ubwo habamo iyo
nako hano iwacu ho ni saa yine. Hano mu Rwanda iraza kuba ari saa yine, ubwo nikosore yuko na qualifying nayo igomba kuba ari saa yine, iwabo ho azaba ari saa kumi, ubwo iyo interval irimo ni ibijyanye nyine n'amasaha, kuko kuri icyo bita British summer time yakabaye kuba nka GMT, ariko muri iki gihe ntabwo ari GMT kuko ntihaba hariho amasaha abiri, ahubwo haba hariho isaha imwe difference hagati yo mu Bwongereza no mu Rwanda, kandi mu Bwongereza ho bazayireba saa tatu, bivuze ngo hano mu Rwanda ni saa yine z'ijoro. N'ibyo wabimenya mbwo, ariko bakazabinjiramo nka Mercedes twari twarabivuze, ariko noneho menya yabikonfirimye, yazanye umutekinisiye mushyashya ubona ko yakoze no ku modoka yabo, ibintu birimo biragenda neza. Red Bull yo ni kwa kundi dusanzwe tuyizi yo, agashya kaba karimo ni uko umushoferi wayo atatwara Grand Prix, kuko iyi sezo ho kabisa Red Bull yamaze gukonfirma yuko imodoka yabo irenze izindi mu muvuduko, mu bintu byose, mu byo bita za hydrodynamic, ibintu byose irazirenze. Bivuze yuko Red Bull ubundi igomba kuba iya mbere, izindi zikishakamo izikurikira, kuko izi za Ferrari, Aston Martin na Mercedes zose ziri ku rwego rumwe ubundi muri rusange, nta n'imwe iruta izindi mu bushobozi, biterwa n'uko abashoferi babyutse. Ariko Aston Martin ikaba iziri hejuru ho gatoya, Aston Martin iri hejuru ya ubundi Benz mu bushobozi ni iri inyuma y'izi eshatu, habanza ubundi Mercedes, habanza Red Bull, hagakurikiraho Aston Martin, hagakurikiraho Ferrari, Mercedes ikaza ari iya nyuma. Ariko iyi weekend iraza kutwereka kuko niba ari ikintu gikomeye bakoze, kuko umuyobozi wayo yigeze kuvuga mbere bari Australia, mbere yuko bajya muri Australia, ndatekereza bari nka Saudi Arabia, aravuga ati mutwitege nyuma y'amaresi nk'atanu. Uyu munsi rero turi kuri resi ya gatanu, bishoboka kuko yari yavuze ati nyuma y'amaresi 4 cyangwa 5 imodoka yacu nayo izaba iri ku rwego yakompeta n'abandi. Niyo mpamvu abantu benshi biteze kureba Mercedes noneho kuri resi ya gatanu, turebe igishyashya izanye. Muri practice yakanze abantu, abashoferi bayo nibo bitwaye neza kurusha abandi, ariko ubu ngubu nyine dutegereje kureba ikifite. Abandi nibisanzwe za modoka z'inyuma za McLaren nta gihinduka, na za Williams. So tubonane rero nyuma ya resi, mwese tubonane.